Yewe ngo burya nubwo ari umuhanga mu kogeza ruhago, akaba n'inararibonye mu gusakaza ndetse no gusengura amakuru ajyanye n'imikino, si ibyo gusa kandi akaba ari n'umwe mu banyamakuru bakorera ikinyamakuru cya leta Rugajurigani, wamamaye kuri radiyo Rwanda mu rubuga rw'imikino. Ngo ariko ibyo ntibihagije, yewe ntibyanakanga ba basore bakorera urwego rugizwe n'inyuguti eshatu RIB, bavugirwa n'umugabo w'inararibonye Dr Murangira Bikere. Yewe ngo niyo waba utekera Uwiteka TVR, nabo bakubwira ko batondeka amategeko ya leta uko yatowe kandi tageti yabo ari ubutabera. Upfa kuba gusa wabaye umwe mu bakekwa kandi bagomba gukurikiranwa. Uyu Rugajurigani cyangwa n'abandi bataramenyekana neza barashinjwa gutamira agatubutse ka ya kipe bitirira igikona cyangwa nyamukandagira APR FC. Kalisa Georgine, Frank Jangwa ndetse na Rugajurigani, aba nibo bari mu majwi yo hejuru bakekwaho kunyereza amafaranga y'amatike y'indege yaguzwe ubwo iyi kipe yari igiye kwerekeza i Cairo mu Misiri, ariko hakabamo uburiganya mu gukoresha ayo mafaranga bikaba byarazaniye iyi kipe igihombo. Njye ndi NMG.